želim da se zahvalim Ministarstvu zaštite životne sredine na veoma dobroj saradnji koju smo ostvarili ne samo po pitanju ovog projekta, već i godinama unazad. Mi smo od resornog ministarstva u prethodnom periodu dobili značajne donacije i u vidu kontejnera i kanti za odnošenje otpada, ali isto tako i kamion za odnošenje otpada koji nam veoma znači u svakodnevnim aktivnostima koje imamo po tom pitanju. I ono što bih posebno istakao je neprestana i kontinuirana podrška za pošumljavanje na teritoriji naše opštine, gde smo znatno podigli nivo šumskog pojasa na teritoriji naše opštine, što je izuzetno značajno. Svi znamo da je naša opština bila, nažalost, jedna od lokalnih samouprava na začelju po tom pitanju. Sada znatno popravljamo tu situaciju iz godine u godinu i želim posebno da se zahvalim ministarstvu i naravno ministar Irina Vujović na velikoj podršci koju pruža naša lokalna samoupravi upravo u tom pogledu koji imamo zajednički zadatak koji imamo pred nama, to je da naša lokalna samouprava bude jedan primer kako i na koji način se odnosi prema životnoj sredini i da ta zaštita životne sredine bude na što većem i što višem nivou. Takođe bih istakao jednu veoma važnu činjenicu da u narednom periodu očekujemo i da zaživi projekat regionalne deponije u Novom Sadu, gde pripada i naša lokalna samouprava, teritorija opštine Srbobran. Zbog toga nam je veoma važna ova donacija koju imamo, kao i kamione nove koje smo obezbedili za odnošenje otpada.